Ngenza wethu sisakhona la enkandla kusenkandla konje yebo kusenquthu lo okay kulungile ngenza wethu sisakhona la enquthu ku driver zimnike umfokamisi into efundisa ingafundile enhlobo nje neze khona insizwa kanje manje la eduze kwami bathi ugqizile insizwa yaphansi enkandla bathi inhlongo koyiholela sabona mfowethu ngibingelele mfowethu ngibingelele umsakazo omuhle uqhizile mfana senkandla kwaCholwane ngiphuma nje ngaphansi kwenkosi ubiyela lapha kwaCholwane awu ndaba ezitha siyakhuleka enkosini ubiyela insizwa iphethe iledo lapha eduze kwami lemaledo lawo siwakhumbula thina esaphatha obaba besaJoja mabehle egoli bedlala ama Soul Brothers impela kunjalo iyona lesishela ngayo radio lesishela ngayo umnsizwa nje basemakhaya intombi masisuka siyobanga sisuka siphethe yona impela sinomfowethu saliwe ngoba nayo uneyakhe nami ngineyami nibe nisakhuluma manifika eintombini seniphethele ledo noma kusuka sekukhuluma amazwi akhulunywe leledo angithi usuke esho kancane umqashiyo la ekhuluma ingoma edlala lengoma yakhe emnandi le evela intombi ilahlekelwe isimilo uyabona manje besiyaqoma intombi noma kungeke uyithathe isikhathi esincane ukuthi iqome kodwa isuke inhliziyo yayisithamba kukhomba ukuthi izoqoma ukuhamba kwesikhathi lalela mina sengiqomile vele awusiqomile Subele wahluleka uhluleke ngakakhulumi ngehlulekile ngisakubuka nje hayi mhlambe kwenziwa ukuthi mhlambe kunempandla phakathi nentelezi vele idliwe ngithi ngifuna ukukubuza ngale mpandla ukuthi iyoni lo faka kuyintelezi kade ngibona sebekugcona ngayo lapha esicaweni intelezi ayiphele impande vele iyadliwa nje vele siyaqhuma platina sabafana igazi limele lihambe mawumfana mana uzwe kuthini ukuthi igunde no angithi bangibiza ngobende kahle kahle ubendeke impandla ayimile enganeni shuthi ke mina ngimdala kahle kahle mana iluphu ubende lolo oluxutshwa namathumbu igazi lenkomo ubende lolu impela lolu lenkomo lelo gama ngalethiwa umfoka amanqele kumthandeni wathi ngithi ngifuna ukukubuza ngalo ukuthi likuphatha kanjani leli gama uyalithanda yazi ke igama masuku lithola insizweni livamise ukuthi liphile kubantu manje akusizi ukuthi ngithi mina ngiyaliphika ngoba vele igama elingifanelayo nami mangibona nami ngiyengihleke ngedwa nje laze la ngifanele ungibeke engqolo mfana mana weqhizile sikihlele sikubona la uhamba noSaliwe uSaliwe insizwe yangale ngakithi eDondotha wena ungangapha enkandla nihlangana kanjani ayi ijule kakhulu yami noSaliwe yokuhlangana wake wayichaza uSaliwe kwenye ibroadcast ijule kakhulu ifuna isikhathi mhlambe usungangibiza nje ubeke ilokhuzana lapha sihlale phansi. Alright kulungile ingane kwethu siyaziqhizile ungumculi mfethu odumile owaziwayo ngamaskandi awusitshele ingoma zakho siyithola kanjani ngiyazi ukuthi abaculi abaningi bayakhala ngoSpotify ukuthi uma ngabe sesiyidownloadile asibe safuna ukuthi siyoyivula futhi mfethu mina engakusho nje bengathi kubantu esicelayo sicela ukuthi noma ngakuthiwa ingoma idownloadile ngoba uyidownloada kwakho usukwenzela ukuthi noma ngakuthiwa inetwork iyakushala ukhona ukwazi ukuyidlala uyidownloadela ukuthi zihlale zikhona ku Spotify ukwazi ukuthi noma kuthiwa uhamba la kungena network khona ukwazi ukuyidlala kodwa sicela ukuthi abantu mfowethu uma inetwork right nedatha umuntu athenge idatha beqhubeke beyidlale lapha ukuze siqhubeke sigayeke imali ngoba isuke ingasangenzeli imali uma usuyidownloadile usuzoyidlala khona full time okunye mfowethu sengivala sicela mfowethu abantu besupporte ugqizile ke album yaphuma kuleli sonto kusasa nje ngidedela icover umsombuluko kusasa uLwesibili ngidedela ipromo ngoLesihlanu mhla 27 uyaphuma umsebenzi kaGqizile omusha asibonge kakhulu ngene ngesikhathi sakho ngiyabonga bafethu ngibonge kakhulu